muri Kamena mu mwaka wa 2021 igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hamwe n'u Rwanda byafashe icyemezo gikomeye cyahise gihungabanya inyungu z'ibihugu by'i Burayi na Amerika. Ku nshuro ya mbere kuva Kongo yabona ubwigenge mu mwaka wa 1960 ibihugu bihana imbibi mu karere k'ibiyaga bigari byari byiyemeje ku mugaragaro gucungira hamwe umutekano wabyo n'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro rwagati mu bihugu byombi bidasabye guca i Buruseli, i Paris cyangwa i Washington DC no gushaka uruhushya mu bahoze ari abakoloni. Nyamara bidatinze nyuma y'amezi make cyane aya masezerano asinywe kandi agitangira gushyirwa mu bikorwa, ibintu byarahindutse mu buryo butunguranye. Ikinamico rishya rya politike ryarahindutse ikinshasa no mu miryango itegamiye kuri leta mu Burayi. U Rwanda rwahise rutangira gushinjwa kuba umushotoranyi, maze ikibazo cy'umutwe wa M23 gihita gishyirwa imbere nk'igihamya cy'uko Kigali ifite imigambi yo gusahura no guhungabanya umuturanyi wayo. Ariko se kubera iki imvugo yaje gusa n'iyirengagiza amasezerano azwi yari amaze gusinywa? Muri idasanzwe y'ubucukuzi n'ubutasi tugiye kumvikanisha uko intambara yo mu burasirazuba bwa Kongo yashoboraga kwirindwa, nuko ubufatanye bwa Kongo n'u Rwanda bwabangamiye inyungu z'ubukoloni bwa kera bukaburizwamo mu buryo bwateguwe neza. Kugira ngo twumve neza ireme ry'iki kibazo, twakagombye gusesengura ibyakozwe mu ntangiriro z'ubutegetsi bwa Perezida Felix Tshisekedi igihe yajyagaho nka perezida wa Kongo. Mu myaka ya mbere yakoranye mu buryo bwimbitse n'u Rwanda. Ubufatanye butaziguye bwari bugiye guhindura amateka y'akarere k'ibiyaga bigari. Hagati ya Gashyantare na Kamena mu mwaka wa 2021 Kongo n'u Rwanda byasinye amasezerano akomeye cyane, arimo ay'umutekano n'ay'ubukungu. Mu buryo bw'umutekano muri Gashyantare 2021 impuguke mu by'ubutasi n'ingabo ku mpande zombi zibifashijwemo n'abajyanama b'inararibonye nka François Beya, umugabo warakoreye ubutegetsi bwa Mobutu Sese Seko na Laurent Desire Kabila, bahuriye i Kigali. Hano hasi mu masezerano yiswe Joint Security and Intelligence Operations Protocol. Aya masezerano yemereraga inzego z'ubutasi z'ibihugu byombi gusangira amakuru mu gihe nyacyo ku mitwe itwaje intwaro ikorera mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane umutwe wa FDLR unyuranyije n'amateka y'u Rwanda hamwe n'umutwe wa ADF ugabanya umutekano wa Uganda na Kongo. Imvugo ya politike yari yarahindutse, aho gushinjanya no kwangana Kigali na Kinshasa byari byariyemeje kugaragaza ko umutekano wabyo ufitanye isano ya hafi, nuko ibikorwa bihuriweho ari byo bizazana amahoro arambye kurusha kwishingikiriza ku bikorwa nka umoja wetu cyangwa ku nkunga z'abanyamahanga. Ntibyagarukiye aho gusa. Muri Kamena tariki 26 na 27 mu mwaka wa 2021 Perezida Felix Tshisekedi na Perezida Paul Kagame bahuriye mu miji ya Rubavu n'Igoma. Hano bahasinye amasezerano atatu akomeye cyane. Aya mbere yari amasezerano yo kurengera no gushyigikira abashoramari, no kuvuga Investment Promotion and Protection Agreement. Ayandi akaba amasezerano yo kuvanaho imisoro kabiri ku bucuruzi bwambukiranya imipaka, Double Taxation Avoidance Agreement. Ariko ayasize amateka menshi n'icyemezo cyiswe Memorandum of Understanding cyangwa MOU cyasinywe hagati y'ikigo cya leta ya Kongo gishinzwe amatsinda y'amabuye cyitwa Sakima SAA n'ikigo cy'abikorera mu Rwanda cyitwa Ditha Limited. Muri aya masezerano zahabu yose yacukurwaga mu birombe bya Sakima muri Kivu y'Epfo no muri Maniema yagombaga koherezwa imbere mu Rwanda mu ruganda rwa Gasabo Gold Refinery ruri Kigali ngo yongererwa agaciro mu buryo bw'amategeko. Ibi byari bije kugaruza uruhererekane rwa zahabu mu maboko y'ibihugu bya Afurika, kurwanya amagendu yagaburiraga imitwe itwaje intwaro no kugumana inyungu n'imisoro mu karere, aho kwiruka mu makontineri ajya i Burayi. Ibi byari bitarakorwa na rimwe kuva Kongo yabona ubwigenge. Ku nshuro ya mbere leta ebyiri za Afurika zari zibwirije gufata icyemezo cyo gucunga no kwinjiza umutungo wazo mu maboko yazo. Kugira ngo twumve impamvu ibi byazamuye igihunga gihagije, ni ngombwa kugaruka ku mateka y'imbaraga z'ububirigi ku mabuye y'agaciro ya zahabu na diama muri Kongo.
Kuva mu myaka ya kera y'ubukoloni urwego rwa zahabu na diyama muri Kongo rwagengwaga n'urusobe rukomeye rw'ibigo n'imiryango yo muri Brazil n'Ububiligi. Mu gice cya Kivu y'Epfo Kiliziya Gatolika binyuze mu bapadiri bera ni ukuvuga aba Pere Blanc ntiyari inyubako y'idini gusa ahubwo yari inkingi ikomeye mu by'ubukungu n'ubucuruzi. Kuva mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20 aba bapadiri b'Ababiligi bafashije gushyiraho inzira n'imihanda byakoreshwaga mu mabuye y'agaciro yacukurwaga n'abaturage mu gace ka Muinga n'ibindi bice biyerekeza mu masoko y'Uburayi. Umujyi wa Antwerp mu Bubiligi wagizwe umurwa mukuru w'isi mu gutunganya no gucuruza diyama n'amabuye y'agaciro, nubwo igihugu cy'Ububiligi nta bucukuzi na bumwe niyo bwaba ubworoheje gifite ku butaka bwacyo. Zahabu n'amabuye yakurwaga mu burasirazuba bwa Kongo yanyuzwaga mu nzira z'ibigo by'idini nka monasteri ya Gihindamuyaga muri Butare, Huye muri icyo gihe. Iki kigo cy'abihayimana cyari kimaze kubaka izina mu gukora imiringa, isaha ndetse n'imitako bikoze muri zahabu, ifeza n'amabuye y'agaciro akoranywe n'ibiti byo mu karere. Mu buryo bugaragara amabuye ya Kongo yongerwaga agaciro mu buryo butanga inyungu ku bapadiri n'abafatanyabikorwa b'Ababiligi. Kuva hano ibicuruzwa byapakirwaga mu ndege ya leta y'Ububiligi ya Sabena izwi uyu munsi nka Brussels Airlines, ikabijyana mu nganda n'amasoko y'Iburayi. Iki gikorwa cyatangirwaga kandi n'ibigo binini nk'icyitwaga Sominki cyagenzuraga ubutaka n'amabuye y'agaciro imyaka n'imyaka. Kongo yatangaga ubutaka n'amabuye, abanyekongo n'abanyarwanda bagatanga amaboko n'imbaraga, naho inyungu nini zose ikajya mu mifuka y'ibigo by'Ububiligi n'Uburayi. Igihe ingabo z'u Rwanda RPA zinjiraga muri Zaire Kongo mu mwaka w'1998, uruhererekane rwa kera rw'Ububiligi na Kiliziya rwarahungabanye cyane. Bityo kuva mu mpera z'imyaka y'1990 havutse imvugo nshya mu binyamakuru n'inzego z'Uburayi zishinja u Rwanda kuba ari rwo rufite uruhare rukomeye mu kwiba umutungo wa Kongo. Ibi byakozwe ngo mu kurengera no guhisha uruhare rw'abahoze basahura Kongo imyaka magana. Aya mateka atwereka neza icyabaye mu mwaka w'2021 igihe ba Perezida Felix Tshisekedi na Paul Kagame basinyaga amasezerano yo gucuruza zahabu muri Gasabo Gold Refinery no gukorana mu butasi. Rwari urukuta rukomeye rwishe inyungu z'ibigo n'imiryango y'Ububiligi n'Uburayi bari bamaze imyaka ibinyecumi n'ibinyejana bakaba umutungo wa Kongo mu mucyo muke cyane. Ibi biteye kumenya ko nyuma yo gutangira gushyirwa mu bikorwa kure nko mu mpera z'umwaka w'2021 no muri 2022 politike ikinshasa yarahindutse mu buryo butunguranye. Leta ya Kongo yatangiye gushinja u Rwanda ku mugaragaro ko ruri inyuma y'umutwe wa M23 no gushaka gusahura amabuye y'agaciro. Iki cyemezo gishya cyasunikwaga n'igitutu cy'abanyamahanga hamwe n'imiryango itegamiye kuri leta y'Iburayi. Muri iki gikorwa ikigo cyitwa Congo Research Group cyangwa CRG hamwe n'ishami ryacyo ryo muri Kongo ryitwa Ebuteli biyobowe n'umushakashatsi w'umunyamerika Jason Stamps byagize uruhare rukomeye mu gukwirakwiza iyi nkuru binyuze mu nyandiko, raporo n'ibiganiro mu binyamakuru mpuzamahanga. CRG na Ebuteli byagaragaje ko ikibazo cyose gishingiye ku bushotoranyi bw'u Rwanda, maze icyemezo cya Tshisekedi cyo gukorana n'u Rwanda muri 2021 bagishyira mu buryo bw'ikosa rikomeye rya politike. Ibi byahaye amashuri n'impuguke z'Iburayi urwitwazo rwo kwerekana u Rwanda nk'umwanzi utagira impuhwe, bituma Tshisekedi ashyiraho igitutu cyo gusesa amasezerano ya zahabu na Sakima Ditha n'amasezerano y'ubutasi. Ibyo kurwanya M23 no kurengera ubusugire bwa Kongo byakoreshejwe mu kwitwikira intego y'ukuri, kugarura inzira za kera z'ubucuruzi bwa zahabu mu maboko y'abanyamahanga n'Ububiligi. Kuba twibanda ku buryo inkuru yahinduwe ntibivuga ko twirengagije ibyago n'imibabaro y'abaturage b'abakongomani bo mu burasirazuba bwa Kongo, ahubwo bitwereka ko uburyo intambara isobanurwa muri politiki ari byo bidufasha kumenya igisubizo nyakuri.
igihe abasesenguzi n'ibinyamakuru bakwirakwiza ko amakimbirane yatangiye muri 2021 ari ubushuturanyi bw'u Rwanda gusa, basiba amateka arambye y'abantu bashaka gukomeza gukama zahabu na diyama za Kongo. Amasezerano yo muri 2021 yaragiye gukemura ikibazo nyakuri cy'imitwe yitwaje intwaro no kwiba amabuye y'agaciro binyuze mu bufatanye butaziguye muri Afurika. Iyo ntambara tubona muri Kongo uyu munsi ntiyabayeho kuko amasezerano yo muri 2021 atashobokaga, ahubwo yabayeho kuko aya masezerano yaragiye guhirika inyungu z'abakoloni b'Iburayi n'Ababiligi. Kumenya uko ubufatanye bwagambaniwe ni intambwe ya mbere yo kwemera ko ubufatanye bwimbitse kandi bwo kuri hagati y'ibihugu bwite mu karere k'ibiyaga bigari ariyo nzira yonyine izazana amahoro n'iterambere birambye.